tunrum chu atak taka natna case sang te kan en haudona medical case laman ni dona hengte hi mi tu po ina anton thei fekani heng kan ngai thlak tur case ate hian atwar tu te hian be seina an nei to lo midang po in achanan shelo mase atnuwa doctor ten eng tak nge dik lauti an shat mu chuan adam lo tele dam lo chung ten shat dan le rin dan an lo nei te chu a in let thokani ber kum sang khat zariat somkwa pakhat mei chonulam kholum em hun lai ani a sumdong pakhat kan mu mek James Hatcher hi kum somthum pakhat mi ani a an khwa Pikeville Kentucky kholian lutuk lawa chak takinakal hetia akal tlan titi hi mi poin an lo en na sa a chan chu ama pona in shia a fel fai lo em asama thur em a asuta hak mek po hi zana amut pui ringot ani a achwar si a thau ang chi thlok tam tak la hian alu velan bom lui heng thau thlok ho hi helai Kentucky a hian atam shima nipui laya tam vak thin an ni mase James hian engma hi poya tilo mi ngai dana boilo tun hun chia hi ngai tua tuna hian an kho doctor office apana akuta hian dan lekha akeng bok he lekha hian aril ruti buai reng tu chu alo tizia om ngei doni na shia anupui thi atangin aril ru ha dam theilawani tun nai mai kha chuan James hian nun pa ngai tak nuam tak mang ve thina ala upalo na in an khua a house ber te jingami ani kole real estate te tangin sumtam takala luta he khua a mun tam tak he ta ni hengzong aya ama tilim tu le anun tikim tu chu anupui Octavia hi ani tuna kan mu mek hi anupui thalak tak chu ni boka nikum ang maya kha chuan an fa masa ber tur an paya mase thali ve lek liam ta khan apiana tanga rei lote a thiani James le anu hen an tuar na ema ti chuan kar masa le mai khan Octavia anu hi athile doctor ti chuan athil tor afa thi na atwar na lutuk hia zolawa athi puyani an loti a chuan avoina tur le thil dangan buai pui lai aril ru buai tak lai ani awangin an nu thi chan kha alo buai pui vak lo pom top mase an phum nuwa a in ro pui taka ale ta ama chia a om nu hian a she oma nung ma se athi ang velani na akal theilo amu hlei theilo thila ei hlei theilo engma ti theilo ama a in zau tak chunga kal kwala engtin nge he hi thlen thei engtin nge ka fale kanupui in nai te ya ka chan mai thei ti na ngai tua chuan zo na anga tel engtin nge annu kha thi doctor ti chuan aril runa thi pui ani an ti ma se James hian lok ani theilo thil danga omang atitlat ni e afa achan kha chu torna tak zet ma se khatiang wangot khan mi an thilowang ti in angai tua top theilawani achan shiata du tlat ati theidan chu doctor wa biak le a thildang natna enge mone na hante khin chin vel ngot ai chuan annu thlan kha hai le a annu kha en that le adu ani an khodach ne na emergency ya annu thlan leile theina adila alo pet lo phalna lekha lo pia he lekha hi tuna Jameson doctor office lampana aken me khi ani annu ruang an lak chua huna endik tu tur hi doctor hi ani awangin na panwang ani a doctor office athenga doctor poin board short taka James loading abula thauthlok khawzong ne na mua Jameson anupui phorle tura phalna anei thule engke mashila doctor pohian khongai mel takina ena anupui ruang chu a endik sak thei tur thua shil mase heti rwal hian James abula chuan annu ruang phorle hian thil tha em a thlenarin lo thu soin adam le pha don silovati a mase James apona shia poyeti lo annu hi adam le be seiwang ani lo thudik ashadu mayani hemi tangare lote a hian James anupui Octavia thlan bula James le doctor te hian omta thana thokmi pani ten thlan an lai mek khwa lum em a
James ale doctor pon than na sa thawatam si James na ngai tu a he thil hi ti chu du tak tak ma se relo te a annu chu a mule don ti angai tu a engtin nge a om do na in shelo annu thi to ataksa po cheto a mutur chu a in ngai tu na samai ma se atti a tul si a to pa chuan an lai chuaka akwang an hongta Octavia chu lo oma ma se akwanga an mutira a omdat ngai na lo om to lo akut pahni alo da chawa a mazona kuang chin chung lama chuan hamna nu lo om cheu Octavia tin te chu athil hamna ti shat takin alo na samai Jameson annu aphuma rilruna taka oma doctor ten athi chan an soya arin hlel rum lai vel Octavia an phuma tang lokhan bike vela hian nat namak tak nen om taniu niwa thi ang mai nan omani an kho a tho tam takte khan an lo se ni in ni puilai ron pung wak thin an ni a an tam lutuk James hian a lau thong ani an nu kha alo thilo mai thei ani tho ho khan an si anga tuna mi te ho om dan ang hian thi ang takin om ringot anga tuna kan phum to si kan lei chua kan en le anga yani ati alo ni a akwang an hon le khan an rin dan kha alo dik ngei alo la thilo tho ho khan an se ve chiang ani le noya a har le a chua tuma abe khan tho chamin a thizo kaloni Octavia an phuma tang khan bike vilami mi enge mo sa te hian sleeping sickness an ti hi an neya thorun pung vak tena an se te an ni sleeping sickness hi khosik ringot tena injana a then chu koma ang mai nan oma mi enge mo sa tan mu hila a then chu an mu hil hi an thi thawa a then te chu an ron har le a then anasa a chuan an heart rate te tlanyam vaka koma in an oma thi an ang lutuk thi pui omma se dam le po anom nual heng zong Jameson a mu kha an nu thi chan kha aring hlel sanen a thilo an phu mani aring tatlat ani kha chi ai takin phor le dilin an phor le ni a an phor le a enge a mu le engkim arin hlel na tidik tu tura mu fek an nu kha alo thilo an phum khan aladama a hara tho chamina thile ani he hi Octavia thlan tak takani a he hi an fa thita thlan tak takani sleeping sickness Octavia khan alo nei ni in avan nia a har le tur kha ania ma se phum alo ni man to si a le noya tho chamin a thita zokani kumsang ni som ni kumtir lam khani a jing lamani kumsom ni palimi meche pakhat Rosa Sanchez sidam do in khuma National Medical Center Lima Perua amumeka heta amut lai hian abul vela doctor nurse le midang tle man omti a che thei ama hi an boy puyani mase tu ma hi angai tu theilo a chan chu adam chunga annat le adam lo ber hun atong me kani apum na lut tukhi akko chung atroi mek hial ni in a sia chu mai ani lo atak sanat na mai ba ka hian aril rupo a ha in a buaya a depress in thiam lo boxi in a om thare lo teliam ta khan Rosa hi mei chelim tak college zirlai economics a degree nei tu me kani mase he thil hi alo thlenga natna aron nei thut an college ama Rosa ba ka hian an college zirlai dangte po in natna mak tak hi an nei thuta engnat na nge shia talani lo Rosa hi ana ma college akal theiri lo a ho phota anule pale a unau pahni te bula a omari a heta che hian thil poi thengle adam lo ina a ho hi achung te pali te hi akai le feka kare lo te a an thi vek Rosa ero aladama ma se ana chubaka achung te thi vek na hi ama awang vek ani boxi a in thiam theilo wani a thil ton hi thil du om lo berani ome tuna Rosa po amu a damdoi ina apumana a ama hi atroi mek ni ina insia Doctor Abul naya aron kalti asia test an nei to haute ron soya athisen te ante sa scan te antia engki ma traffic ti aron shila thil ni na tak an la she theilo mase doctor hian test dang nei le du a thila shiat bel thei a in be se yani a soidan chuan engki ma normal ri a tuna chuan thil changkang le fia zok tur test kan ti le a chu spec scan ti ani a
ti in a ron shil fi a doctor hian soi zelin radioactive thil pakhat hi a taksa an chiulu tanga ti chuan khawl chhunga ama hi an mut tiranga an thil radioactive da hi a taksa a akal kwal vel hi an chui don ani he hian rozai taksa chung peng ti a en mai ni lovin an na tho dan engkim atak ngeiin a thok lai ngei aron lan tir don ani Rosa hian radioactive substance ataksa an handa an han chiu lut tur chu arap vereng ma se hei anun hi a she om lutuk he anat na hian a thi tir thei bok hei wang hian engpo ti arem ti to darkar khat velaliama Rosa hi spec scan machine pona mutirani ta spec machine kan mu mek hi donut shape ang deuh hian a oma a chunga hian Rosa hian nur lut donani tuna hian Rosa hi radioactive substance chuan an chiu lut to a Doctor he thil ti tu tur ber po hi abula oma he scan hi minute som thum ve lekania chelovini lo omring don nia ron ti a ti chuan Rosa po donut ang tak khol chunga chuan norlu anita amenga khol chung bak mutura omlo amut top engke ma thaina lang ma sele Rosa pum chu aron na zwal le ta tak tak mai na to sa tho si ron na bel ang mai ani na takani chet lo sha ma tum ma se alulama ron kang deu ataksa athunun vek theilo in beng dai sham atum chu alu a haitan tho cham tur angin oma a bengaron rifak atopa aron re riain athim ta fek mai athi Rozai doctor room po na ompo in Rozai taksa function dan athi dan velte aron mua spec machine chu aron ofa Rozai mutna po aron in nor chuak le doctor aron tlan luta Rozai lo mut top chu mu a cheto lo amut top mase doctor hian a scan chu athoke ati Rozai chunga thil thleng hi a she thiam ta he scan atanga Rozai thi ma alan dan chu athluaka khan apoi mo lai engemo zata blood flow thisen kala thatok lo he blood flow tlem hian tuna anat na zong hi alo thlenani he hi chanchin tha ani jok doctor hi Rozai bula chuan amit meng top khap lo om top chemya lova om chu enin abula chuan azuk kuna khonga in thoro le ati tamai achan chu Rozai hi athilawani athimu a inti mai ani Rozai hian psychological disorder wang em pahni alo neya hei hi atak taka mishing te ton theiani ril rulamani a amasa chu Cotard syndrome ti ani a hei han Rozai kha a ko chunga tanga troi ang mai khana in sha tirani hetiang nei te chuan an taksa kha athia a troi angin an she mai thin chuan athita angin a in ngai tir bokani Rozai kha scanner chunga khan athiemo a inti tak tak adot le chu Capgras syndrome ti ani a hei hian ama nai achung te a classmate te kha henat namak tak wanga dam lawa an thia angai tira chuan an ma ni ang takten an ai an ron o mai anga angai ani hei hi Capgras syndrome ina an ngai thinda tak tak ani bok ani na taka chuan natna leng an kolei chaleng po kha a omlo kha amma ngai dan mai ani kan ngai thlak to kha amarin dan le shiat dan vekani a Capgras syndrome wang khan achung te po andam lawa an thi vek angaya ma se andama an thi heklo doctor le nurse te ba ka omve te khachu anu le pa le a u naw te pa ni anni an thavek Rozai hi chu aril rulam adam law em a ma se ataksa ti sa ero adam vek natna anei law Rozai hian psychiatric care aril rulam engol na chi amamo a apumpo anatak tak lo ti chuan karthum vel lek engol turdik tak aril rulam engkolani nuwa damdoi inchu achwa san ve theita kumkhwa atana achan to a angai achung te bula a ho vele tani kumsang khat zakwa somriat pariat ni puilai ani a kumsam ni pasari mi Severina hi brick ina Bolivia tlang thingtlanga a ommeka he in hi curandero inani a omzia chu an khomi te tidam tu ang chi hi ni a curandero ti chu heta hian anute te pahni a shwaya a chan chu anute te hi andam lawani he tidam tu hi an mamo em wanga panan ni a kar ni liam ta khan an khwa ron sik waka
khuma an om top an chawin an che hlei thei lo thil ei po har tuk chuta an pumaron puar vak maya apuar maya ni lo an dulvun hi adum tran tlat an dul hi athi ang mai na lang Severina hian an dam mai doni na shelova an khoti dam tu Curandero hi apan pui ringot ani a he ti dam tu Curandero hian anutei te chu a endik chanta apuan in thlep pakhat chu ama a aphara Kuka-lips anti na hia omnuala chung na te chu apuan phar chunga chuana the kwala uluk takina enta heng na omda na tang hian thil anutei te Natna te hi a hre thei do ni na lang atopa chuan Curandero churon hoi chuaka Severina bula chuan inutei te hi an thisen hi an chelo anni hi black magic manga an chia hi lo anni mai thei ti ina soizela heng hi anni thisen chi anilo chung ko thisen an chia ni atita zel a omzia chu Severina thisen po hi an chelo ani ti na ni a eng tika mu chuan athi ve don ti na ni hetiang Natna wang hian Severina in he thu asia hi adang lam vek athong lutuk aban vel chu a hiat vak mai an chia thisen om chu hia chu atum ang mai na ni Curandero chuan ti thei nei lo nang le inu tei te hi ti dam thein ni lo atita mai nirei vak lawaliama Severina po ama ina omto a ina hian anutei te po an om meka herbal tea siam meka ni anutei te in tur anutei te po an lana ema an natilutuk an rum reng Curandero ti dam tu an pana tangkhan anutei te hi an na zela tuna pheichon thilan ei hlei thei to lo an lu haya wangin an lu an tikang hlei thei to lo boka an chaw ema an dula puara aladuma an thidon ti achiang em he an Natna an tuar lai en hi Severina tan po anwam lawina shiom ema an thidon po ni se an ta na thei top chhuatumani Severina po in a herbal tea siam zawa anutei pakhat chu tung thua a thingpui chu indir tuma ma se ariman shia chule a in theilo na sa aluak bor mai aluak rimpo adiklo ema luak rimpa nga yani mi alaw ariman lutuk Severina po tlan chuak topa avaluak veringut she oma tilutuk hetianga anutei ti an om hi chumay ni lo hi ama nge po ala om vedan turani si engtika emo he blood curse thisen an chiawang hian ti hian kala om don sia ti hetia angai to hian aban vel chu a hiat le vak zela angai to nakal thuilu tuk wangani hemizan hian Curandero ina herbal tea danglale turin Severina hi kala ma se aron let le hian anutei te pani hian lo thi to ani aril ru ana ina hlaw boka engtika nge tiang hian ka omve angati kumaliam zela thla aliama kuman liam zel chuan ala thavek anutei ti angkhana la omlo angai to a Curandero khana soidik lawanyang thisen an chiaka chung ko thisena ani lawanyang ati to a mase kumsom thumaliama kumsang ni som pariata Severina po kumsom nga pasari alawni to a tu khatchu azing thawa pumanata fak mai alua hayin alua ka chuak bok tuna chuan anutei te thi atangkhan kumsom thumaliam to na in hemi tu khena shia an chia chu achunga thlengin athi puidon ti a in shia a thauluya a pasal le afanu te coffee in mek bula avakalin thil thlenga vashil ta feka achung te hi thisen an chia an neya ti thei an nei lo thute ashil mase afanu hi Janet ani a Janet hian nilovekanu Dr. Panro alauti Severina chuan ti thei om hleinem Curandero point engma in omzia nei don lawati atia mase Janet chuan chungchu thei hilla Dr. ten ti thei nei don lo mase kal shimro kal topro lauti a Severina po in pomin engma anti thei ring lo mase afanu soi anga hanpom sak chu du a an khwa janga dam doi in nai beran panta Dr. chuan athisen te lo la in te sati a Severina po in athisen an che chungchang te chu Dr. chu alo shil mola thisen result an nga ka Severina pheichon ti thei kan nei lo ti a doktorina aron soya ring top Dr. churun kal tange ya aron soita tak he hi thisen kai noyani thiseta hian I thesena hian engemo a omani aron tita Severina an shia chu atlunok thei adot chunat takathi ani ti a chiang lutuk mase doctor chuan he thisena om hi a soi zela atir chuan doctor soi hi a thiam lo ema alano panlaya thisen an che chungchanga sheta a in hia vak thin kha
Ashita khatia a in hi awak wak khan an chia chu a in pezo kani kha thisen an chia anti anute te pon an ve kha chu Natna shik parasite te thlena lo ni severi nai po kha khang kha thisen an chia kha lo nei ve renga ma se thisen an chia take ro ni lo na ani Natna shik kumsom thum vel chu atak sa chunga khan chengin an lo mu hilri ani bera South America mun tam taka khwan thil nung kan mu mek vin chuka anti hia oma chukchutiat vel bor an ni a an ma ni tak hi chon hlo om lowa ma se an zun eka parasite hia om ta ni heng vin chuka te hian mi an se khan an thak thina an hia vaka an in hia pil khan kha pila khan vin chuka zun ek them tlem te po kha lo om pal chuan parasite kha an thisena alut ta thin thisena kum tam tak a om top theya natna lang chuak lo pon kum tam a om thei aron lan chu a treatment lak ani lo chuan taksa peng poimo lai ti chia in an thi pui mai ani van nei thak takin severi nai case hi chuan kumsom thumani nuwa ataksa a parasite om aron chet le kha chuan he parasite enkol the treatment hila in anat na tak enkol ngalani awangin reilo te ya ulsam te in adam le ta ni